Нюрболугар бу күннерге республикатагы юр бахардарын общественный терилли волонтеры келен үлеләте. О юр бахардара сагалыныктарыттан улуу сүрдүнен териллибит сухалыштап билетин билисте. Сөпкө жаһанан үлелер олорун белетәте. Онтон бихе Добровольский штабтар бихе галларна по факту тох барынан бихе, конечно, бихе бу республика бәт көрөгөт тох манны бу чрезвычайная ситуация түннер күнүстүрө каян бу галларынан бихе бардын көмөлөбүт. Нюрболугар күн бүгүн 5 юр бахара регистрациялах мантан төт бахар түгүрүтүлүбүт. Бүгүнгө облеткенне үсө юр бахара малжагарга хорулага канага ликвидациялыныга. Сарсын күндәдәгә бар 12 бахар эме ликвидацияга барыга. Бу бахардарга барата 96 киһилелиһиджар, ол хигер баллар авиалис охрана үләһеттере, якут лес ресурс үләһеттере, федеральный күстер, он бюхонтан такка биһиге олохтоах нәһленет. Бу 12 күнүттен оборона министерствотын мияга суу кутар вертолета Нюрболугар хүлели сылжар. Бүгүн ликвидацияланмыт бахардыртан жону онна туттар малысалы тагыга. Күннен Тонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба.